Sok. Sok. Ana жерден çıkmasa koy болбой. Çıkmılan şu жерден ne? Sen ne durasın sen? Ana жер çıkmayınca koy başladı. Birinci round. 3 minutdan ilk round boy. Bugün de işte birinci roundda jеңишке жетті. 66 kg салмақта Өзбекстан Республикасы Ганичанов Шерзат. Первый раунд, старт. Başını çarpma Özer. Özer başını çarpma. Özer baş çarpalsan. Vur. Vur ya. Vur ya. Vur. Bugün de işte birinci raunda jеңишке жетті. 57 kg салмақта Қуаныш Бекұлы Сүрбек Қырғызстан.